Kartang kupa baru kuy baru musim bukoy amen. Ni ro ime utrai Jisu, ni semungu ime utrai Jisu, kublai cibon utrai Jisu. Haleluya utrai Jisu. Para bangit hau Jisu Kris, mentah kadege sengi, balang ketiyo bakhalai kapor laya. Ni sengoy kejung pule na kitab Genesis kabangin sa pule, but ro sengap ya ke gospel kumno ke kerenyi mentah seni tu sengap mentah ya kini kejing pule na kitab Genesis renong ba arpoi kedekot kebesan pra hado arpo u Abraham uladap cis pak senem kerta habala kayu Isak ukun jongo uta ukun lung ulanasan bat lapen ino bunyo wa Abraham ulapan long kejing kawai ke bakarau hagas ngi bapeni no bunya o Isak laja bakasara kalai iba ukun ka Hagar kanong Egypt ya uba kalakha ha Abraham ule kai bat ukun jongka o Isak kumta kalaong ha Abraham beno yakane kamrau bat ya ukun jongka naba ukun jongka ne kamrau umde ban yo pateng bar ukun jonga o Isak kata ka ai kalapan dia cubun ya Abraham na ka benta ukun jong Henry ublay ulong ha Abraham what's ngau dia na benta ukna bat na benta kamrau kat ka ba ka sara ko ong happy tule kumba ko ong happy namar dei daw Isak ba sa ai gateng yaki khun kiksiu jongpi ngan penmi kejet benreu na ukhun kamrau ro namar uru ude usumbai jongpi kumta Abraham ulaki dang step rangap bat ulashim ukpo bat si plus ni ka ula ayaki Hagar bat ulapan ba yaki bat ya ukhunlong ha ka terpeng nang ta ula phano yaka kalami bat kalayat wer hari kinja berseba anda ko haka plus ni kalalut kalayino ya ta ukhunlong hapo gowe gas sanyung nang ta kalek berkalasyong hamar persa jong ukham paji antat kumba cipda khanam kajing jingai namar kalong ngamla sya bani iba ukhunlung uyap tekat bah kadang syong hamar persa jong ukhunlung ula lenyar ba ulayam ublay uli asngaw yaka sur uta ukhna bat ongal ublay ulo khot yaka Hagar na beneng uong yaka phikuslay ayu ko Hagar WhatsApp ting na ba ublay ulay asngaw yaka sur ukhna na kajaka ba utia toyang tora ya ukhna na ba ngan sa penlong yu o bajet penru bukarau te ublay ula peli yak khmat jongka berkalayo i kuwe kapung kalalej berkala pendap ya keprasni dak berkala aya ukhna bandi te ublay udun dekat barota ukhna bat ula nasan ula chong nasa hari kinja bat ulalong ubat bit bah ha karenti kaktin jong ublay nisngu ya ublay mentah hane ngila bani ya kasam hadin ko to kejing pule kaktin jong ublay kebangi chim na kitab Genesis kumno pisno kumno kada pisngap ba ya kene kejing pule kecu jumur untuk kata-kata ladangi pengam jeliu ya kene kejing pule kolong ke keba ngila kemidenti ke ba kejing jungi bat kejing sembut kebangi pule nagasam lai pusau bangir wa gitu khot undre banyo kandai cipo khatwe khatar une ubarang le ula khot barutura yode asngau yanga
Kibadu jingkermen kila kaang beruturai ulah sengap yaki. Ulah pelat yaki naga jing jinjar jong kibaro. Uangel uturai udah sengud udah saudong yaki bating purom yu bat ulah pelat yemiki. Kesamru keren ini lebih ke ai yang kejuruai kebas ngucuk jemut kebas ngutiang hak apa ya deh buat kan kejeng pulih mentah teh mentah tung sengap ya kene kejeng pulih kebang jeng pulih kebang isim nak gospel kejong Matius tung mentah ngi sengap ya kene ke gospel ke keren kumno yengi kejeng pulih nak gospel bukhoj kat kum Matius ka burom hame kotorai Matius kelenong bepra kerukar arpu pra haduk lai pusau ujusu luan poi cakitan kadara caciliang kaduriau bat laya kendu yu da arngut kibriu kibami nagi kiram lum jintep kini kibriu kibacong kesut kilong kibadum sangriang bat kibama haduk bamdon banut banjel inti nang ta Markum ta kila kerkat balai mewan pendik yengi kukhon ublay melawan ban berseja haba 4 depor om da jenga nang ta ladon chicken hun ba isniang kibaya bam kikesut kila kro ya ujusu lada memut ban penmi no yengi pak nginrung hakatai kaken hun kisniang ki ujusu ulong haki kumta kelej bat kila rong hakisniang baru chicken hun kila do khongpong na kariat cha kaduriau bat ki layap jelok kin hong apsneng kila phet yap bat kelej chasnong pada thu ye ke balajia baro bat chapang ki bala chongksut kumta baro chichnong kila lej banyak kendu ya jusu bat haba kali iyo kila karpat on mino na kathan jongki ka gospel bukho jong utrai ching ro email kris